family, Josephine Manalili, Mervyn Manalili and family, Mr. and Mrs. Noel Ico, Sandy and Det Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Severino David. Paraking Aldo Baitan ng Caroline Dueñas. Paraking Kapagnasan ng Josepina Rica Ford, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Patricia Joey Pineda, Micaela Ginto, Rafael Silva, Maria Teresa Antonio, Irma Silva, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Justo de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Maria Dolores Sarmiento, Arvin Perez, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Maria Ana Angela Simpao, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Gabriel Angeli Lopez, Ian Allen Constantino, Marianelia Lopez, Jimmy Villanueva and family, Leonilo Villanueva and family, Rizaldi Villanueva and family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Enriquez Entanueco and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith N. Yuto Yoshida, Lisa Kilgore. Paraking malawang kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Elmida, Edith Mercado, Maria Priscilla Dizon, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Fe Perez, Teresita David. Pangaditala po ni Kaladwa dari Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Vicky Manalili, Anatolia, Sister Aurora, Eduardo, Rufino Santos, J.R. Torres, Rosendo Talisaysay, Silvina Talisaysay, Cecilio Talisaysay, Laurencia Palitok, Noel Palitok, Pino Santos, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Wainer Nepomuceno, Bioli Cruz, Lisa Dizon, Pedro Natividad Bungay, Peter Bungay Jr., Ernesto Baluyut, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Ernesto and Aurea Punsalan, Edith Punsalan, Alfredo Aison, Amelia Giao, Ignacio Giao, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Angel and Ines Tanhueco, Leonardo and Avelina de Jesus, Larry and Luisito de Jesus, Evelyn Pelayo, Res Vincent de Castro, Ireneo Montemayor, Raymond Montemayor, Norma Lacson, Sanchez, Tomas Lumapas, Lerma Arador, R.R. Torres, Monsignor Alfredo Lorenzo, Romeo Sicat, Maxima and Ernesto Sicat, Christian Manuel Lapira, Ricardo Navarro, at ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome.
sutamo ibuklat na lang. King lagyunan ning ipapo ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Sisyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkastangin miyag nanagna ni kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo, kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyalawang kakulangan. Ulinita ipa nagapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa blang anghel ang pon santo, at kaya kayo, kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos a ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa nakatamot, king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo, may kakeni ginong Jesus e kapayantala. Pagkaluban meng bayong tetagan, ingkaya kang balayan, amanalik king lugod mo. King kaya kang panyatang, iyangat mo kami king tulaning kaya kang kayarian, anong no ka mabibye at magari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga neng payapa i David, king palasyo na. Erane abalanan pa, ring sablang kasalang, na uling ingginu, yaing mimingat keya. Kanita nga ng David kang propeta Nathan. Lawan mo, manok nangan ku keting palasyong, megawa king sidro, kabang atyuneman ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nganang Nathan, daptan nyo iting nanumang mayap a isipan nyo, pablasang mamantabe yake kayo ing Ginoo. Dapot king benging ita, nga naning Ginoo kang Nathan. Puntalan me ing talasuyo kong i David, at sabyan mo keya, ing pasabi ko, ing anti kanini. Aliwa ika ing mitalakad, king templong pituknangan ko. Inya sabyan mo, king talasuyo kong i David, king ako, ing Ginong mayupaya. Pasabi ko keya, ing anti kanini. King waraka, king marangleng pipagpastulan tupa, at gewara kang talapamahala ning balen kong Israel. Kaya mo kuno karing kaman minta at ikit mo ing simbot kula ring sablamong kasalang. Ngeni gawan keng lalong maragul ing lagyo mo kesa karing pikabaluan amani muna ning yato. Dininan keng gabon ing balen kong Israel, at karingkula papatuknangan, at alanang menligalig pa karela, manibat kaniting pigkaluban, kulang hukom. Enala miyalipan, pakareng marawak ataw, antimo ing merapat karela, king milabas a panahon. Iniligtas daka, kareng sablang kasalang mo, dinanda kang anak at alapagmana king trono mo. Manatiliya ingkeyang pamilya at ingkekang kayarian. Manatiliya ingkekang trono, king kapilan paman.
ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Idalit ko ing kayapaning Ginoo, king kapilampaman. Idalit ko ing kaya paning Ginoo king kapilan paman. Parati kong idalit, o Ginoo, ilugod mong eko kopas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilampaman. Uli nga lang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupaning banwa. Idalit ko ing kaya paning Ginoo king kapilan paman. Ating kasunduan agewa ko, king kakong pinili. Pengako ko kan David, ayalipan ko. King kayang lahi, kakuyang papanatilyang ari. Kapilan man, at ingkayang kayaryan, eya miwakasan. Idalit ko ing kaya paning Ginoo king kapilan paman. Kanako sa biyana, ika ingikpa ko at Diyos ko. Ika intalapamingwa ko, parati ken tutuparan, impangako ko keya, at ingkasunduan mi, manatiliya. Idalit ko ing kaya paning Ginoo king kapilan paman. Parangalantaya po ing mayap a balita. Datang naka, o Emmanuel, impamik kisam netong ning Diyos busalmi, ingke kaming ari, ingke kaming ukom, iligtas mo kami, o Ginong kekeng Diyos. Ing Ginoo manatili akya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. I Zacarias ing tatang ng Juan, mikat mo niya king banal espiritu at nga nang migsalita. Puryantaya ing Ginoo ing Diyos ning Israel. Inadananing kasopan ing kayang balen at timawa na da. Dinina na katamong metong mayupayang talapagligtas ay ba't king lahi ng David akayang talasuyo. Iting malambat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo karing kaya katang kasalang at karing gamat ding masama kaya katamo. Pengako na naman, pakit siyang lunus karing pipumpunan tamo at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham ang pipumpunan tamo. King iligtas na katamo, karing kaya katang kasalang, ban timawata makasamba kaya, ban maging banal tamo at maging matulid, king panimanmana, king kaya kabaning dietamo. Ika, anako, mayaos kang propeta ning kakatas-katasan na Diyos. Data kang makauna king Ginoo, ban isadya mo ing dalanana, at iturume king kayang balen ing dala ning kaligtasan, ing pangapatawad ning karelang kasalanan. Ing Diyos tamo tunay ang mapaglunos at maganaka. Ing munag ning kaligtasan, ipaslag niya kaya katamo at iba't banwa, sunlagya, karing atyo king karalumduman at karing atyo king lilong ning kamatayan, ban itunto na katamo, king dala ning kapayapan. Ing mayap na balita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Maya pabak po kaya kayo nga. Kamusta na po? Panamdaman ninyo na pong malapit ng malapit ang Pasko? Ala na pong makapigil King Pasko. Kaya siguro, nakalta mo po dapat ikapasalamat King Apong Ginoo. Bala mo po yung Zacarias King Gospel. Kaya ning pong Aldo bayo po ing Pasko. Katmuya pong kapasalamatan King kayang puso, King kayang asbok. At ita mo rin po, ita siguro masanting gawan, ganakanta mo nung nanong milyari, King Milabas. At potang aga na kamo nung nanularetang problemang encounter mo at akabyusan mo, ka maging mapasalamat King Diyos. Totoo, maging mapasalamat tamo. Lalo na po nung matindi laret ang pigdaanan, kaya ba't misadsad, uling laman niyo po, at syuta pa Kenny, mabiyeta mo pa. At sana rin niretang mamye inspirasyon kaya katamo. Ilaretang magpasikanlub kaya katamo na nung namang arapan tamo, agyu tamo. Balang po ita may itong misis, itang kilkala niya po pitakay ng asawa na. Po balo nung gagawa niyo itang chicheck yun ring pitaka daring misteryo. Gagawin niyo? Kaplastik ang dring ali. Wali ka no? Ali la ka no? O nung ali po, well and good. Pero ita pong misis skill kala ning pitaka ng mister, no? Kapat kabuklat na, may biglayo. Bakit? Ing litrato ning atsuka rin. Kaya sabi na, Diyos ko, kaluguran na ako talaga ng asawa ko. At ing picture ko yung makadisplay Kenny. Kaya pitalan sabi na, Han, mamin ko kaya ka, kilkalang kimpitaka mo. Sorry ana. Pero may touch ko. Kasi may paling picture ko ka rin. Kaban nga ni Mister, talagang kilala ko yung litrato mo ka rin. Bakit, ana? Patseti kong problema, iting lalawin ko. Ay, Diyos ko, Bakit? Ma-inspire ka na ako? Bala mo, lalawin ko yung litrato mo. Kabat sasabihan ko yung sarili ko, nano pang problemang mas higit kayong babae ngayon Nung inialampasan nano pang problemang ako alampasan. Challenge siya pala itang misis kaya. Ito po yung sasabihan ko, patse, babalikan mo rin ang experience mo. Kabat, atikang encounter na matindi, kabat alampasan mo, ning kay pumidi ng kang sika ng loob. Sasabihan mo kay sarili mo, nano pang ekwag yung harapan. Lawin niyo po, for 2 years. Di ba? Katindi na po yung pandemya ngayon Karakal pong uncertainties. Etambalo ng malyari. Mitok ng ingbiyata mo. Nakal po mila ko obra. Alang kapanintunan. Pero, lawin niyo po, mag-survive tamo po hanggang ngayon. Kabat, din kayo po itang makatakot pa, itang isipan mo nung miyawa ko, mag-survive ko kaya? O kaya ba ako karetang mete na rin? Diba? Napong karakal worries. Pero, ngayon yung mabiyeta mo, tamo sabi ko nga pong Ginoo, thank you Lord. Huling inantabayanan na kata. Balang po yung Zacarias, King Gospel, ning kasaya. Huling malambat na panahon, alala pong anak. At nang panahon na po, patse ring miyasawa alalang anak, tuturing dalang misumpa. Kasi yung interpretation na rin tao, pota tilang atraso King Apong Ginoo. Pota tilang matinding kasalanan, kaya pigkalaman anak ning Apong Ginoo. Pero kay ba't na ni makabang panahon, miyabiya po yung metong anak at mikabusla, ketang kamarinayan na arapanda. Kaya lawin niyo po, Zacarias, realize na, pe paboren ning Apong Ginoo. Ita mo rin. Ngayon pong, malapit na maging normal, realize na kaganakan ning Apong Ginoo. Huling inantambayana na katamo. Yako isipan ko mo, kasi adyang imparokya, mituran ya, tang alang misa, so alapong income. Pero rin ang gastos, constant lang. Pamayad kuryente, pamangan, danum, etc. Pangpasweldo ka rin magobra. Andiyan po kasi nga lang, kami mamuklat,
kailangan la pong ibigay karelang sweldo. Pero alam nyo, may kabus, king ganaka na ning apong Ginoo. Kabat itapang meto nga challenge, itang potang ating may kasakit. Makatakot pong mumunta king hospital, banta pa check up. Kasi, pota, karin mo asagap itang virus. Yak po, pilang ko pong beses, may hospital, may opera. Kaya pinpuretang liwa po na, amo nga na, talagang pa-confine kayo po. Makatakot po, pota, karin ko po miyawa, yak po, nakapong karakal sakit. Isipan dapat siya, may COVID ko, most likely ako mag-survive. Pero, sabi ko, nung kailangan ma-opera, kailangan munta sa hospital, di munta ka rin. Kaya rin nga liwa po, manto na lang pong alternative, paralan banta, ulwan din sarili da. Ning kayo po mag-self-medication na lang mo. Mag-consult la king YouTube, king Facebook, kasi po nga liwang doctors ka rin Kunyari itang Dr. Ong, panalben nyo po rin nga liwang videos Practical na po rin ang kayang suggestions. Kasi di nga liwa po, mimisip lang nung makananong paralan banta, balo yung sakit na ng tao. Balo po itang imi, di itang imi kukunanda, kabat kanita parimlanda, kabat iinom mata pong pasibayo. Totoo po ito. Kabat ingkulangot po, balo po ingkulangot, gagamitan da rin po. Di ba di nga liwa po nga, nakakananda yung kulangot da. Ikay po, tengan nyo na yung kulangot siya. Tikman nyo na yung kulangot siya. Try po. Kasi po abalo yung yung sakit yun. Patsitang kulangot yun, tengan niya, kabat mayumuyo ya, most likely, atikang diabetes. Patsi naman maalat-alat siya, potati ka sakit bato. Kapag mapait-pait, baka may sakit ka sa liver. Kapag maasim-asim, baka may sakit ka sa sikmura. Pero kung talagang kinain mo yung kulangot mo, may sakit ka sa utak. Nino naman normal na taong mga king kulangot na. Deta pa mo nga liwa, tatango na. Diyos ko, bala mo, sabi ko, babalak na lang mga kulangot din niya. Pero, malayo po tinrayda na rin ita. Kasi, totoo naman, mantuta mong aliwang paralan, baka nita mag-cope up karing sitwasyon. At, ita yung realize na mo. Kasi, dakal challenges, pero dakal tamong beses, may kabus. Kaya pong pandemya, dakal mo naman pong grasyang may pagkalob. Kasi, dakal tamo realize. Ikitala rin ang taong malugod kaya katamo. Ring kaluguran na sinuporta, minantabe. Kabat dakal mo rin pong opportunities may buklat. Di nga luwa kasi bila ko la obra. So nanong gawan da? Diyos ko, dapat mamaralan la. Yung milyari, apintang adiskubrida na biyasa la pala magluto, biyasa la pala mag-bake. Kaya ba't nilako da? At apintang umpisa ning karelang business. Yung kailangan mo, ikatutok ng mantun paralan. Dakal struggles, pero dakal opportunities may buklat. Bakit? King lunos na ning apong Ginoo. Detang aliwa naman, siguro, detang karelang pengade, ela pa rin niya biye. At palagi ako, nala rin ni biye ning apong Ginoo. Kitang formang anyawaran tabo. Kasi ipagkalub na ning Diyos, kitang mas masanting. Balam po itang kwento na nita metong angongo. Mintayakin tindahan at bisayang saling soft drinks. So sabi na, Nang Maria, pasalwa na po. Ano? Kabat, naning salwa mo, mephi. Ano? Nano? Mephi. Nano? Mephi. Skuta ka antin dyan. Magsalita ka masalita. Mephi, mephi, mephi. Ay, taka talaga antin dyan, ha? Kabat, ininsulto na yung matwa. Sabi na, Dang Maria naman, kalambat na namin kilala. Mo pa antin dyan, yung pa magsalita ko. Yung buri ko, mephi, mephi, mephi. Ay, Diyos ko, magsalita ka masalese. Pota, ako makapigpigil. Sakalda ka. Pepsi, 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 Pepsi. Ano na? Miinis siya po yung matwa. Siya kala niya po ining ngongo, ana. Magsalita ka masalese. Namburi mo. Kabat, ana. Kok, 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 kok. Kabat, ana. Bisa ka soft drinks na yan. Ano? Kabat, din ina niya, coke. Pero gagagaya po yung ngongo. Sabi na,
Buni ko, Memsi, minyanak ako. Ngong. Ita po yung amanwan ko. Mekad, itang burita mo, aluwa itang niyabye. Pero itang ipagkalog na ng Diyos, itang mas higit. Labi niya po yung Zacarias, ang po yung Elizabeth. Mekad, malambat na la talagang years. Pila ng years manalangin la, na may kaanak la. Pero, metupad, ang ganang may panganak ya, nino po yung may panganak? Juan Bautista. Pumasigit, itang pikalog na ng Diyos. Metong yang propeta, ing binyan na ning apong Ginu Karela. Pero, kailangan ning dakala pasensya, pamaninaya, pamagtiyaga. Pero after ilang years, andyang matwa na la, mika anak la, o ita, miligtas laking kamarinayan arapan da reng tao. Ita mo rin po, sana realize tamo, ing Diyos, ing ipagkalab na kaya katamo, itang mayap. Hindi pong Pasko. Kaya po balo nung nano pa po yung guwisyo. At iko po kasing may itong akaluguran na teacher. Bayo po yung simbambengi, may message siya. Sabi na, Among, ngayon pong magmisa kayo simbambengi, iabe ko kung intention you. Bakit? Kasi po nilang mika diferensya, mika problema lang nitang best friend ng teacher mo naman. At 3 years no pong sasabi. Kaya sabi na, Among, sana po, api na po yung yiray ni na may kasundo na kami. Sana api na po yung yiray ni na tune, sikan kulub na lapitan ke. Sabi ko kaya, Diyos ko, malambat na. Ika, bisa na kang bisa. Malay mo, itang kaluguran mo, bisa na rin talaga. Maninaya naman sinyalis. Pota makasadya na yung ibuklat na yung puso na para king kapatawaran. Totoo naman Patsi po Pasko, yun na po aisip detang kapateyo. Yun na po aisip na sana maging okay na kami. Puntalan kaya pa. Makipagkasundo na ako. Nung balak yun po ituloy yun na. Yung tutuwaging sabo. Nung na naman tang pinlano yun, kunyari, pinlano yung yan na puntalan nyo ring kaluguran nyo, bisita nyo ring kapamilya nyo. Di ba ita po yung pinlano yun ng lockdown? Itang, potang maging okay na, o hiningawan ko. Potang ayos na, mamasyal tamo. Sige, mag-celebrate tamo. Ngayon, medyo may buklat ang opportunity nga ita, nanunggawan nyo. Ituloy yun? Sana. Sana. Kasi po may pagkalubitang opportunity kaya kayong ita. E tamo po balo nung nang malyari. Kabang ating panahon, kabang ating chance, daptan nyo na. Kasi itang nasa tamo, maging meaningful ya ing Pasko tamo. Yun po paninayan ing bukas, bayo paramdamin Pasko. Kasi, ang experience tamo, karitang sitwasyon, lawin niyo po, potang ating pamagbayo, bala mo Pasko. Potang lulugod tamo ka rin kaparang tao, bala ang Pasko. Potang lauslog tam sasab ka rin pakakadulo, bala ang Pasko. Potang papakita mo yung mayap tam panga tao, bala mo Pasko. At potang daraptan tamo ita, Diyos ko, maging masayaya yung apong Gino. Bakit? Kasi ita yung tunay ng nasa. Na akit ing kayapan, kimbalang metong kaya katamo. Kasi andyang epamiras ing December 25, ang tinayang mibayit ing apong Gino. Uling masala yung mayayakit king kaya katang pangatao. O ita po yung metong challenge kaya katamo. Gawan tayang masaya at makabaldugan ing Pasko. King paralan na ipakit tayo, idala tayo, ing Gino, karing encounter tamo. Andiyan karitang simple mong bagay. Pasaya tayo, ing kaparatan tao, maging merya rin ing Pasko, at ming birthday na ning apong Gino. Amen. Talakad ko po. Manalayan tamo king Diyos, ipatang atsubanwa, adaralo, at mititimawa kaya katamo kapamilataning panyatang ning kayang anak, ing pagmula ng sikanan, ning kakatang kasal pantayanan, kapaninayan, ampong lugod. Nga tamong manalangin, O Gino, datang na ka, at ikabos mo kami. O Gino, datang na ka at ikabos mo kami. Bangka pamilatanin banal ay Eucharistia. Kristo paratinem pasiknangan in Santa Iglesia. At in Santa Iglesia naman, papanatilyan ng mabye, in kapanaligan kang Kristo.
ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang na ka at ikabos mo kami. Banging yato, salpantaya kang Kristo, at makirake kintinape nindye, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang na ka at ikabos mo kami. Bang dinggalame rin sa blang lahi, kultura, o bansang mikaintindi, mabiyasa lang mamatawad at mikakalugod, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang na ka at ikabos mo kami. Banding matenakan a Kristiyanong mabibili, kimbyera, kimpanganib, bang may wakasan impamaglupid, ayagyagda katamu, mabungang kapanisyan, ipanalangin taking Ginoo. O Ginoo, datang na ka at ikabos mo kami. Ngini, adwantamoy sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, sopon mo keng mipasyag king kang amano. Ing amano mo, babiya kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan banketa, apaligayan da ka. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon. Matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo itindaong karinggamat mo. King ikapuri at kalgayan ning kayang lagyu. King kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, binyeme kaya kami iting kapigaga na kananting ganap aanyo ning kapanyamban. Ibalik mo sana kaya kami ing kaya kang kapayapan at isadya mo kayang magmasusi. King panyatang ning kaya kaming talapagligtas. Uling ginuya, manggaman king alanangga. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Yat na yo ang puso yo. Makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa. Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilataning ginumi. Pisyag da rin sa blang propeta, ing kayang panyatang. Delane ning indong birhen, king kayang sepupunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Dianang wan at alapaminyag, ing kayang panyatang, at pepakilala niya karing tao, inyang dinatang ne. Ulining emunanong lugod na kaya katamo, kitma nakatamong tula. Ngini, pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, potang datang ne, das na nakatam masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapuryan. Ulinita kambering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babiya kapuryan kaya kat ngaming kakanta.
yakapin banaloy pa, ikayong panay batanin sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo larating ayin, king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan, at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo ami daon, kusang lub kim pamaylas at kamatayan, kinwani tinape, pasalamat siya keka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis kaning kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya ning bayu, at alan hanggang tipan na mibubu para kaya kahit para kaning dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyangin, igaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebiya ning anak mo. Daraon miya kaya ka, iting tinapin ng biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamingan sanang misudo-sudo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap yung lugod kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano di kaya kaming obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at manenayang subling biye at di sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhenido ning Diyos, kayabe ng Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, at isablang santo, at inupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayin tutukagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alananga. Ngayon manalain tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ni ginutang Heso Kristo.
Ikabus mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panawd mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babya ko kaya kayo. Ginue mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me. Ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaning ginuman at ilisa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitain mi kami atong tamo king kapayapan. Ngayong ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas nga ing amano mo, umayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banal na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pag nasangku ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning miging pinandit erak atanggap king sakramento, umilakamuman espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan mi itong king lubusan in sarili ko kaya ka. E mo sana pa tulot kaplan man in mikawani ko kaya ka. Amen.
King mit mo ang kapakumbaban, siklod tamo at adwanta king Diyos na sana pupusan ang niting pandemyo. Panalangin ng Pope Francis king pandemyo. Alang hanggang igpa, panaw sa may pansin ing tao, pepatok na nga may sagli ing kimot ning yato. Pepatahimik mo ing kanye at ikami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo kaya balemi, bampanin tunanda kangini. Pepakit mo kaya kami ing alang kwenta ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiyo, mi nga sarala ding pipagobran. Dakal mi nga lako obra kaya kami. At siklot king pasibayo, ban manyad milagro ulining padaralanan mi. Pigmaragulanda ka at inisip ming insablang atyuke kami, ibat mo kin sariling kapagalan mi. Akalinwan mi, nanong-nano kami ngini, at nanong atyuke kami, ibat ngang keka at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro ginu, iting kapagsabukan daralanan mi, yapin ing pakalulo mo, dapat makapampan mo. Siguro iting virus matnyang paralan mo, balang dalise at luminis din kaladwamit, ban makapagbalik keka. Mananasang paulan iting panalangin, misasan metong ke puso at medahit king panalangin, manyat king pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana ginu ilako mo iting virus king yato, igpa ikasasawang manaya kaya kami. Patawaran niyo kami ng imipansin at eke makirandam king awas mo. Uling megi king makasarili at akalingwan ming ika in Diyos ni. Iyagas ni ing amano mo at mipaldan laring kaladwamit katawan at ing buong yato. Iti adwan mi keka o ikpa king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibiya at mag-ari kambe mo king kametunganing banal na espiritu. Manggaman king alangangga. Amen. Apong Mama Kalulo, Pakaluluan mo kami. Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. tuklo kayo po saglit yung taong pong announcement. Mamaya po ay wala na po tayong last mass ng 6 p.m. Meron po tayong Christmas sarsuela na inihanda ng mga kabataan ng shrine. Sa alas 8 ng gabi, ito ay susundan ng ating Christmas Eve Mass ng alas 10 mamaya. Bukas, araw ng Kapaskuhan, ay meron tayong misa alas 8 ng umaga. Sa susunod na Biyernes, December 31, ay wala rin din misa alas 6 ng gabi. Ang misa po natin para sa disperas ng bagong taon ay alas 8 ng gabi. Ang misa naman para sa January 1st, 2022, bagong taon ay alas 8 ng umaga. Maraming salamat po at isang maligayang Pasko sa lahat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod kabang babiyayan mo kami king tinapening di. Pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami at isadya mo kayang tanggap king anak mo kambening milalablab akasal pantayanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka antimurin. Manalangin tamo o malugod a apo mamakalulu. Pisyag mo kambening banala krus ing alang kupas alugod mo, king balen a iniwi mo. Pakiramdaman nyo ding panigapu at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo. At ang kapandang mitmong kapasalamatan, ing kalama at ing utang alub, babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyoniti, aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamo kabud, ing karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ingi pa, inganak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayo, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya abak po kaya kayo nga. May apa po, among.